Kuliah bun fibro section part ngan pen I kumno bahan download ya ki admit card ki jong phi namta ki exam DSC te saklik ini kaling hapo description ngan sabu kan wan mai kumne dalawan kumne de ban klik nang ni na po download admit card de ban login kidon gi ba login ru de ban login chu klik wei na download admit card kan mau la phila klik kan kaling ngombu description ngan bu te sa klik be hapo download admit card call letter sakan mau bhai kata ki bom pat download hadu mentaru sale ya kane klik te download admit card te lada haka phone ka jong phi claim mi re te ke go phi ban le kalong ba phi ban klik yu ne bodon lai dot sejrong lai klik dot sejrong kan mau ha anapan I bang ne klik yu te lai klik dot sejrong da klik yu tu sakan mau ban ai desktop site ma haka phone jong phi sakan mau ban ai desktop site klik hu tu desktop site yang sami take option nada kami siap ai desktop site tengah ada klik naga download admit card ada klik pinap ai ke office tementang ngan pen I ngan pen download admit card jong iwe ni bala ada apply te kade is khasil dengan district selection committee is khasil ngan klik ke office lada pide is jan jahil tho is jan jahil lada pide jongka DSC is jan jahil ba pin download namta ke is jan jahil te sak klik hang tu te kene kre namta jongka is khasil tengah download jongka is khasil mar kita exam jongka is khasil kelami dan ke exam kare khandai tarik tengah ai admit card te kimi hang ni te kan mau ki don biang gi ba ratin ngala batai sai ba haka is khasil DSC is khasil ka grade 4 ki de bitanga grade 4 mutba kini ki wi ki post ki ba apply chu kum ka first card kanom hab re grade 4 in nomor tar kanom hab re gram sewa kanom hab re kitu ki de la jong mutba kim pat don ke exam kene den te wat nam download re phi pin up chwa ha ki wi ki DSC te ki ai kinom ai kolum re kum ai po is ka is break chu ai tang grade 4 ha ki wi ki DSC break ai la ka jong te hangne break chu ai tang grade 4 te tang kitu ki ba apply grade 4 ki la ban road kan mit kan bat ki apply LDA gila download ikan kan teman-teman download jongka grade 4 ngeklik ne download kan mawa antara ada klik ne download pendap gini fast name siap tho ega tang ega kerteng nengkong bat ka wat nom tho pada ya ka jan kan mawa kata te hangneru siap tho ya ka date of birth tangka kerteng fast name pada ka jaj de hangne ngan pe dala dep nang tu ada pendap ka date of birth ba kerteng hewan tho iune te sakan mau ha pada ban check kana ngala ada batai bon sin sakan mau ban check ikine giletar ude x dak red h dak he g dak red f dak he kan mau giletar mau capital letter ba small letter hangne x dak red x number line h G F don dengan haban klik submit tel ayo eka admit card download ayo te katu ngada ban yo eka admit card te kan thok ikune kan sai ka jaka batho exam kerteng examination center roll number jong phi kapor kan de khandai ru shipau sapulai kan instruction ru print no egane mar exam kan khandai tarik tengah try tang kan fila hi ban download pandap ha le bhai unon kam te tang you apply bi grade 4 but LDA kitu apply in number tor ki first guard but ki wi post ki ba thok la kan jong katang itu te phinom la ada download bentang in sai tarik khaden tang kan ne ngala pani ya try phian nang hi kuliah bun